Iz Kosovske Mitrovice idemo u okolinu Niša. Naime, posljednje nevreme donelo je meštanima sela Mramor kod Niša ponovo nevolje sa klizištem. Klizište se ponovo aktiviralo i srušio se dom kulture. Žitelji sela Mramor već 3 godine muku muče sa klizištem. 50-ak porodica živi u kućama sa popucalim zidovima. Dom kulture u selu Mramor kod Niša, koji služi kao magacin već nekoliko godina, srušio se kada se danas popodne aktiviralo klizište. Zemljište je počelo da klizi posle obilnih padavina tokom vikenda, ali srećom, osim 2 oštećena automobila, povređenih nije bilo. Izgledalo je kao da je neko bacio bombu. Veliki dim, velika prašina i buka, normalno, koja je pratila sve to. Pavlović i njegov komšija Miomir Mirčić, uprkos zabrani inspekcije, već 2 godine žive u kućama pored Doma kulture. Zidovi su popucali, crepovi popadali, a parket i stolarija su polomljeni. Obojice imaju 7-člane porodice i kažu da nemaju gde da odu. Ako ovo društvo ne uspe ništa da mi da neku pomoć, ostajem do kraja u toj kući. Svakodnevno se nešto događa, pada malter, puca nešto, nestane struja i vrlo neprijatno. Za 11 najugroženijih porodica početkom 2007. godine izgrađene su kuće u Nišu. Međutim, na Mramorskom brdu, koje klizi ka obali Južne Morave, još najmanje 50 porodica očekuje krov nad glavom.